Iba Syamurang Renja, iba lagi join secretary Jawa Party, iba penyaja ke jalan hak ni kesini ke pemerintah, iba Arden Mela Besoimot, iba long Presiden Rangbado Jawa Party, Kumjuru UMLA Jawa Nogram Constituency, iba Bright Star Balamar Banyang, IMLA Jawa Party Namawai Constituency, IMDC Jawa Party, Hamni Haki GDC, IMDC Jawa Party, Hamni Haji GDC, Noilam Jawa Party, iba Kurho Biba Graspar Rentatian, Kumu Treasurer, Dr. Karashen Kumu Vice President Jawa Party, Kiwai Noilam Jawa Party, iba Kurho, Yang President Jawa Youth Wing, iba Marbo Dakar, President Jawa Women's Wing, iba Finetas In, Wat Khantam Yeti Kipai Babaye, Kinong Kershan Baraba Jawa Voice of the People Party, Ningoge, Ayu Yublay, Bola yang ini kena kesini, mengilaran pelong yang kena jalan paipa, apa yang jompi di paipa be, ngayu yang lain, bola yang ini kena berkat kebetulan kebahagia, kebekerjaan bor ini, bagi lek nak kawai kejaka, sakawai kejaka, belum kata, kajirap belum kata, kajimterong lem, ya kajige bagajat beri ke kendo, kesau deru akan dikapor, balai kublai try jom kena kejaka. Itra jom ni Mahari Sons. Ibra jingbe di ikut ke parti. Bagi penangkap yang kena jaga ke jongi, bagi yo pantelong yang kena jalan paipa. Kumjuru ke jingla ai kublai. Kalet sak dorbar senong jaga senong umsosun. Kabamsim la pintur. Banai kata ke jingla jingbe yang ikut ke parti bangla baniat sesuat yang kena jalan hak kena jalan. Bagi kumjuru yang ke district administration. Kabla esok hilang, tak bakal aji beti bangla ban pelong yang kena kejalan, habeng jompi upai pak. Dinggoge, ngaku aban sedang yang kejingkran kejonga hangi dah kejingkli. Gay kabla pelong, yang ke Voice of the People Party, baka haban wandian sepi upai pak sesi senpat. Gay kabla pelong yang ke Voice of the People Party, baka haban pelong yang kena kejingkli upai pak. Kay kapapulong yung Voice of the People Party, baka yung wer yang saksisin yung paipa jong kanigari kabai ke jongi bangin ek tingnya bersya yang kani jingle jong Sorkar de shisha kamlong kabusuk yakin noi lang jong Voice of the People Party bana kapor sa kapor ki haban mi sa surok ki haban mi sa badan ban pensay halor ki jingle jumor ke jingle kuman jong kani Sorkar jela. Nakaliang juga Voice of the People Party. Aku akan kerja akan dikasih ke pemerintah. Yendum jalan jid bantuan sepi upai pak. Jalan ke Sorkar kelas nap, kelas pensau ke kisiti ke bangla penher. Sekarang ke por. Jalan ke Sorkar ke pensau. Ya kita jita bagi yang ini jogi kira ikimat beper assembly. Hendrai ke jilya kuman, ke jingset kelut juga Sorkar. Kapimbor yang Voice of the People Party basasi sien kan wan sepi upai ba banpan yang kejingkersan bagi dia persya yang kena bor juga Sorkar ke persya ban knut ya ka ikhtiar jomhi upai ba jomhi utrai senong utrai mulut skosi belum ko ki pai ba bagi yo yang ke Sorkar kepada hadu bagi pai ba kin pelong dak JP Bansap yang kijingot kijingam kijungki. Sulsi bagi yo yang Sorkar. Kabab hadu bagi kon samla kinjid dak keliti bancong syatran nak benda ban scrub yang kena kelumpong dengan projek. Sulsi bagi yo yang Sorkar. Kabasep kelut yang kijing dawa jadi pajak nak kapor. Sulsi rubenong bagi yo yang Sorkar. Kabalina mulut ikijaga kiputa jonga jonghi. Sulawesi belum bagi yo yang ke Sorkar. Kebejit yang kita ikut konsultan, bermerai kita konsultan Nepal jalan. Barban ino yang kita jong kikon sabla kibla biang kejingang kejingtip. Sulawesi belum bagi yo yang ke Sorkar jalan. Kabampek yang kata ketungjam kebabek keberhenti. Dari nama kata ko kipada bayit. Kalau dari kapor yang sesi sempat bagi menirang ba. Bagian pensawan yang kata kejingdoa kejongi syaka Sorkar. Kadai kapor ini begini. Enough is enough.
Kalabiang katu ke jingle donbor ke jompi ni paipa. Namar ladau paipa ulah saudho. Ya kata ke ikhtiar ke bahudan. Ka Sorkar ka haban pendam haka sur ke jom paipa. Dan hakini ki kindiat sini. Ngiyoi bakumno ka Sorkar ka haban pendam haka sur ke jom paipa. Hadin bagi samla jom ke jadul klami syakmat ban syom syakran. Nak bentaban skrap yang di rompong deng projek. Ringkat baka jing kersyang berabak jom ki paipa biye ka Sorkar ka haban pinkoyo ka Sorkar ka haban pendam ya kata ke jing dawa ke jonga ke jongki kani kedai kedak jong ke jing job ko ki paipa biye ai baka ni ke jing job ka bangla yo ha kedai kempi bak benda ban pinkoyo ya ka Sorkar kan dei tang ke jing sedang banginang yo nak koi ka por skoi ka por ya ki jing dawa ka baku mo paipa ke jela udai hok panyo ko ki paipa ide ban snow bangi don hakari sinchar paipa ban hakari sinchar paipa kabor ka syang hau paipa upaipa ubsyang babji dan pensyang yapi hakabor upai baru benang kabor pendekat yapi nak kata kabor ke babi bidon lalu upaipa ulah snow ya kata ka benta yang ngecam kita di sinchar ke atas ketriam kin haban snow ki haban snap ya ke jindawa ke jongi paipa ngamno aban klub ya kai kabaja ha Nepal ni kumno kabaja hari Madagascar ni kumno kabaja hari Bangladesh kajeki paipa kalau pensir ya ka Sorkar kiri wan ban Pynkhyllem ru ya ka Sorkar ha kiri nama kata ko ki paipa kiri belong ki paipa ki besnovu ila ka jong bor ang jong ikhtiar nama ri don ha kari sinchar paipa akwaru ban kran ha kiri jamit Hak ni kapur ke pemerintah. Ya kikon sama bayi jami. Kikon sama hak ni kisi ke pemerintah. Himagi ki jim tinju, ki jele ki babon rukom. Lakalong hak da ke yokam ke yojam. Ni bakumlo ke Sorkar ke persyang bantuklar. Hak da ki MPSC, hak da ki DSC. Ni ke jinge ki kikon sama. Hak yokam ke yojam. Bagi yiru ya kata ke bamsap ke babampong. Kabakta yani bani kalaway ke bangsawan. Ko kisamla ka de ka pore bi. Bapinum ri syo ban kren ya ka jing shisha. Namar detang ka jing shisha ka ban kalanyo ye bi. Ko kisamla bi. Hagani ka jambi ka ban kren ye bi ban ongru. Sageno ka jing nyom tang ha ka jok ki gisam. Sageno tang ban put ha ka komen ha social media. Gade ye bi ban li sya suruk. Bandawa na ka Sorkar ya ka hok ka babi bide benyo. Lada kita ki samla ha Madagascar, lada kita ki samla ha Nepal, ka bakiong kita ka Gen Z protest, ka Pynkhyllem ya ka Sorkar ha kiri. Phi Ruh Phi ki samla ki don ya ka jo ka bor. Ki samla ki dei ka loweng jo gari ba ka chat gari. Akwa benong ba ka don ko ka jinong ka bangas slotrat ba ka basol shaman film, ha ka jimot ka jin pathat ka jonga. Tiong Kunde hakap tindong way. The future of a nation lies in its youth. When they rise against injustice, when they rise against abusive use of power, even the most powerful decision must answer to their courage. Kata kadai kabang akwa bagi khod samla. Jong kadai kejala kabi kejali kendon ya kejing slur. Apa kadon keno kabat tingho badhi ni syakmat penyeng rangba. Deh hanta ginyo i baka Sorkar ka haban pendam haka seluruh ke jompi. Kendiaru hak ni ke jamit ngakwa ban keren. Haka baidai baka ta ke tourism development baka Sorkar ka keren syarum syareng hak ni kisni ke pemerintah. Komudong som senong joni ke jela ke bayi. Ubadon benta hak ta ke jeli tourism. Om kum kita industry players kare kum ta unohikai ya ke subject tourism. Habang ini ya kita kijing pembera juga Sorkar banwanra itu projek tourism kita bapher hak ini ke jela ke jongi nengkong habang apet habang kami ngadang mud bag ngadang dam jingkerman begini kin penmentoy ya kita try mulu kini kin penmentoy ki khod sama ki badon bentah hak kam tourism kini kin penmentoy ki snong kitau ki badon bentah hak tourism. Kendai snowsi banyui, snowsi bantip. Bakini
schemes kini ki project baka Sorkar ka warra ka pinunto teman tangi kita ki hespa ka pinunto teman tangi kita ki corporate ki bawan na sebar jela bantuno ya ka hok ka jonga ka jomhi habang kapit hakabidai bagta ki schemes ki bapher so si banong ubanang yo ubade hok banyo omyo ya ka hok ka jomhi la kalong ka scheme kabidai baka homestay, la kalong scheme ka bedai bagi kita prime vehicle, la kalong scheme ka bedai bagi agro-tourism bela, la kalong scheme ka bedai bagi community-based tourism, la kalong scheme ka bedai bagi kita motor caravan, ngamyoi bagi kon sama ka joi kinyo jimtoy, laju sngauru, laju pensngau hanga, baing laju apply kita scheme bagi Sorkar ka pini, henai sosi banong, bagi itu hanga ba hadin sistem asnam jom kata application ke jogi ke Sorkar kamshimla sanction ni kita scheme dia mudo bayo kita scheme ko ki pajba pidan hok bantep kom ki nong song jom kene ke jela ka bi ke jongi ko ki pajba ke Sorkar ke baju menin ban penthame ke Sorkar ke basmat ban penmi ya kita ki publicity ki bapher kapni ya kita ki chimto bagi pajba kinyo nak tourism akini ki kindian scam ngayo jingtep bakladon kita ki community based tourism fellow naka Meghalaya ni kibalai keleng kisnong bantau kita ki society ban pensur rigi pajba bagin sedang ya kakam tourism kenai snosi bantep bahadin bagi kita ki society ada bansna hadin bagi kita ki society ada ban register bagi federation hadu minta kita ki society ki apsa ya kata ke jingyo jimto na Sorkar ti hamno kata ke jimto bagi pajba kiyo ngasi tan kami baka dai tan ke jing penthami jog Sorkar namar ke jimto ki yo hi tan kito ki badan ke jede bajan baki bor Sorkar shosho gi ko ki pajba baka Sorkar kadan ya kata ke jimbu ban pelut hadu kumba 1,000 klur ketinggal nak benda ke kam tourism 1,000 klur tinggal kalau ke pisah ke bahe hadu kata ke jingkeli ke bakakwa ban keli sya ke Sorkar madu banyo jimto ina kata ke 1,000 klur kita ki tourism projects hatu kinyodong kitrari kitrai bulut ne kinyodong kita ki corporate houses na barjela ke babiwan hatu ke spa ke jui kan sedujo saya kita ki company kita wan bantu no ya hok kejonga ke jompi shoshoru haba ke Sorkar ketemu ban pindam kam ya kata ke 1,000 klur nakwa ban keli bo jingkeli ya ke Sorkar ka tourism model ka bak tumno timur ban pentrekam hak ni ke jela ke jungi atau ke tourism model ka ban penmentoy ya kita ki grassroots level ne ke tourism model ka ban penmentoy ya kita ki company sibat ke bawan nabar ke jela ke jungi ke Sorkar ke habanai ke jubab ke Masyai nabar pi wanra ya kilab jirap dein try muluk ubadan hok lingome panyo ya kita kilab jirap habang keliru ya kene ke jingkeli nga keliru ringkat ke jing artatin go kipat kata ke 1,000 klur ke baka Sorkar ke tebuban pelut hakini ke kindias gam ki banwan balai kadan ke jing artatin hak jimbur ke jing perhat janga habang abo ya kene ke jingkeli go kipat ba nabar habang lapet ye kita ki projects ki baka Sorkar ke tebuban kedop hak kata ke 1,000 klur bon na kita kita ki superstructure kita ki mega infrastructure ki bagi try kita imlo kinumyo bentala ne kinum aban kodbor la kalau ke skywalk ke basan kuai klur tinggal ke baka mod bantai hati ke bawah la kalau kata ke modular tower ke baka mod ban pelur hado kumba aspa light klur hati mau ke siang la kalau ke rope ke baka mod ban pelur dia apa silo ke basispa nyo persan klur mando banyo jimetoy ne kini project kapung ke jintep ke jora hadirin mengalai yang research kebetikna kejela Meghalaya ahap ke kepuk ke hill station kam ni kita ki mega project ban penya di kam tourism hagni kejela ke biye ke jongi ki nong jo kai perthai haba ki wan chene kejela ke biye ke jongi kemwan nak beta ki rope kemwan nak beta ki skywalk hindai ki wan nak beta ke jingtra jaga mai mariang
Kiwan na kabenda kisya kibano rempong. Kiwan na kabenda ki dingjeri kibing tengah. Kiwan na kabenda kiom kibsungor klifler. Kata kelabiang pura bagaimana kering lunongan juga kai perkai syakani kejela kabi kejongi. Henry Snosi bani baka Sorkar ka kedak nak kedak kabenda. Ka Sorkar ka sultanat bermerat lagi ni projek kibahe. Kedak jingkini kalau balai kuah bermerat tang kini ki superstructure. Yanu pitmu ban penmentoi. Kata kadai benrung hawai puai nong song song. Hawai puai sama, hawai puai ramba, hawai puai kalong kini. Kabedon benta hakakam tourism. Shosho kapwa ban patay hakni khremat ko ki pajbat. Kejela kejongi kahap hapo kata ke hill station kabumur kalong ke eco sensitive area. Banwarai kini ki projects katudong bet chak jing penjot ya kami mariang. Namar kata habang pune, habang pet punya. Kajak tourism kau bakumno pat lah penderikam hak ni kejela kejongi. Kadon kata kekintian ka bakiong hak ni kejeli. Kiong ka alternative tourism. Ka Sorkar yang minta ni berusaha ka promote yang kita ka mass tourism. Community yang kita ka high volume tourist. The voice of the people party kapwa yang kita ka high volume tourist. Kapwa yang ka low volume but high value tourist. Kata kini baka voice of the people party kapwa. Ko kipat babi ikwa ban skopo syai. Balada ka tourism. Kampen mento yang try belum kabah naik tur dan tourism hak ni gejela kabi kejongi. Shosho bioi ko kipat ba. Hakabay ladon kena definition. Hakabay alternative tourism. Lada hangtala batay syai. Balada ki try muluk. Kimyo jimto ina kani ke tourism. Kamdan jimot bagin ya chakmat bakata kam tourism. Jing sisa habang apet. Namar habang kedho ya ka Sorkar. Lesi ka Sorkar kala belong kinang tang ban kedho. Hinray hakni ke jamin ngam lungkut tang ban kedho. Henry kena Phi Ruh Phi kabakumno ka tourism pilaban wanra. Sehingga kita di superstructure, sehingga kita di mega infrastructure, wanra ki basic infrastructure. Wanra ki limpi ki sikir ki babet ki babyang panpai sing jaka jongai perthai. Wanra ki office management ka bapaka. Wanra ki public toilets ki batikna. Wanra kita ki tourist police ki ban pendikna ya kasuk kasan. Wanra emergency service, wanra wayside amenities. Kita kilong kibadongkam kibau turis. Lada kita ki borok ki biang ke jela ke jongi. Nyendongkam rope, nyendongkam monolet tower, nyendongkam skywalk. Kabau belai lakar hu ini. Kabau biang pura kum ke jela bagi ya chakmat. Hakabai ni bak turis. Ngam sungai tho. Modal kabau kumno, bak modal kaban ngamno ki wanra. Hakabai ni bak tourism ambil halia. Ko kipat ba habang bisa dengan tourism ha Goa, habang bisa dengan tourism ha Shimla hingga Himachal Pradesh. Kipat ba kiot namar ka Sorkar ka promote yang kita ka mass tourism ha ke kawan ra yang ke jingkudum, kawan ra yang ke jing jabo ha ka senang ka thau. Hisin adon bay perlok ben Goa wong na long ka bala kad ba ka Sorkar kampan ya chakmat. Om MTM dia kemas tourism. Warai alternative tourism ngin priang. Hendai kemas tourism te ngin nuna priang dali ni. Ngin pa bak development kerwan. Hakabau try muluk unmat pati kijing ne. Ngikwa bak ta tourism kan ben penento yo gon balang. Un giawru bak voice of the people party ka persiap ha ikam development. Kapwa bang kren na kabisay kini jamit ko kipata. Kinoilan juga voice of the people party kisah ke jimut ke jimpahat ke chongki yang persya kino development lada kapinto yo utrai mulu lada kapinto yo bobon bawang kena lada kata ke development ketemu ban pinto tangi kita ki bedon ke jede bak Sorkar tangi kita ki private players tangi kita ki private companies nak yang juga voice of the people party kan yang nak wedeski shawe deski ban yang persya yang kita kijing temu bersih jong Sorkar. Nama kata aku kipat babi. Aku akan kedu ipi.
Wan num sailam bakla, wan num siya Pynkhyllem, baka voice of the people party ka persya ka development. Dalele nyem kwa ka persya, naman mangiru ki kwahi, bakum ka jala ka nangkil na koy ka por, siya ka por, na koy ka snem, siya koy ka snem. Kanray, ikwaro ban pentikina, pagtag development, kinum pendo, ya kalaway ka batikina, jogi khol dikti gijogi. Tanum pendo, ya kita Icinggu kita belai lakar pu lingba kemaria. Maka kita ko kita bal section 4. Ngayon where fi hak ni ke janme. Ngayon where fi hak ni ke si berangwan. Abak voice of the people party kenang Pynkhyllem ke jeki. Maka le keleng-keleng ke jaga. Apin ai ke jengkersan ke pura ke jongpi. Pen ai ke jengkersan ke Pynkhyllem ke jongpi. Tad hado baka Sorkar ke haban Pynkhyllem hak sur ke jangop pada. Kita ni kini kikin kublai sibon, kublai syajaro.